Ni Aikari a Mbeere makiruta mateta mao iguru ria mugunda wa makiria ma eka ngiri mirongo itano uria ukoretwo ukigucanirio ni nduriri itiganite gicigo-ini giki undu uria ukoretwo ari thina munene wa njukaniriro amu ene mugunda uyu mathiina taitu cia kuonania mugunda uyu ni wao. Riu Aikari aya nimakaire thirikari kumarumbuia na kumaninira thina uyu na njira ya kumahe taitu niguo kunina ndugamano na rumena ruria mugunda uyu urehete gatagati-ini ka Aikari a mwena uyu. Na ni kiongozi amepata eka 100. Bibi yake ako na eka 100. Watu wa nyumba yake vile vile wako namna hiyo. Aikari aya ni mokereirie atongoria a kiuteti makiuga makoretwo mari muhinga munene hari kuhotomia gwetha kihonia kia mugunda uyu riri thirikari ikoretwo ikirumbuia andu na njira ya kumahe taitu cia migunda yao. Shamba ya serikali hata ukishinda kotini unaharibu pesa. Na bwana DCC watu wanaokota pesa wakisema tunaenda kotini. Hiyo ni pesa tu wanaume wanakula. Ni pesa tu wanaume wanakula. Wanaenda wanapea lawyer pesa kidogo na ile ingine wanaingia kwa taxka. Munini wa county commissioner wa gicigo giki augite ni guguthondekwo bodi njeru ya urugamiriri wa migunda hari kugitira andu kuma kuri turia nime amu wendia wa migunda ni wongererekete muno mwena uyu. Ya kuwa na kachoka land control board. Hiyo inakubalika. Inakubalika ya kwamba hata tukiangalia katika jirani yetu ya Mbeere North tuko na land control board Mbeere. Ni mamenereirie maofitha a thirikari makiuga nio magayanite mugunda uyu na kuhe family ciao kuria Aikari aingi matiganeirio ta ahoi. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni wa Nyambura.